Nakon Beograda, Zrenjanina, Novog Sada, Niša, Bačke Topole, Apatina i još nekoliko gradova u Srbiji, od danas je u Požarevcu počela sa radom robna kuća Panda. Asortiman proizvoda je veliki, od muške, ženske i dečje garderobe do pribora za domaćinstvo, alata, igračaka i školskog pribora. Kad smo ušli unutra, stvarno je nešto sve lepo, fantastično, ima veliki izbor, ima dosta da se kupi, može da dosta kupiš, ima kvalitetno, lepa roba koja stvarno je super, lepo sve ima. Ja sam našla, uzela sam posuđe, a sad idem još da gledam. Kupcima je na raspolaganju bogata ponuda robe iz Mađarske, Italije i Turske po veoma pristupačnim cenama. Prezadovoljni smo, znači odziv je stvarno u velikom broju, cene su nam povoljne i svi su dobrodošli. Da li ljudi kupuju? Da, uglavnom zimsku garderobu, zimsku obuću, školski pribor, sve se traži. Povodom otvaranja robne kuće, vlasnici su pripremili simbolične poklone za sve kupce, dok će prvih 50 kupaca koji pazare za iznos veći od 2000 dinara dobiti poklon, set šoljica za kafu ili čaj. Radno vreme novootvorene robne kuće je od 8 do 21 sat od ponedeljka do subote, a nedeljom od 8 do 15 časova.